mwebwe mugubwe kudukurikirana hano gatanu ku kandi live yacu nizera yuko bimeze gatanu ku gatanu, ibintu ni fresh, ibintu ni amahoro mu kibuga byadogeye, turacyari ubusa ku busa. Nyaboneka urakora subscribe mu yawe ibintu bigende neza, nyaboneka kugira ngo ibintu bigende kandi n'umungwanyi ukarema gicogere mu nkuba kibasumba kimena amabuye, turi kwikomeza tunagenda na match yacu gatanu ku kandi, yakora subscribe ushikome kugira ngo bigende neza. Hano APR ndetse n'ikipe sera ibintu bimeze neza gatanu ku gatanu, ndagushimira ko subscribe ukanarenga iyi live ikageza ku bandi, n'igiciro kuri wowe no ku bagenzi bacu. Jalaita ibintu bimeze neza gatanu ko kandi biracyari ubusa ku busa. Nyaboneka turakora subscribe, kora subscribe ibintu bigende neza kugira ngo ibintu bize bikugereraho ku gihe yuko hano hanyura live saa 12 kugeza saa 3 live ibihari, tuba turi kuganira ku bijanye n'amakipe, ngo turakora subscribe kugira tuze turiganirira nanje hano kuri Kanogezwa.